se Imana ibahezega, Imana ibagire neza muri kumwe na Kimamura Moses. Ntabwo ngomba guteba hano, ngomba gato mbanza mbumvishe kano ka video hano, bamwe mwarakabonye, yo mwarakabonye abandi na mwakabonye. Mbanze mbumvishe bune bintu biri muri video hano, mu byumvirize neza mu bitega amatwi, hanyuma cinda babwira ibikurikira n'ivyo uyu mubona umugore n'uyu mugabo hano muri ko muraraba imbere kuri ekara. Ni igisebo muri uyu mudugudu wacu n'akagari kacu. Kambwira ngo ibintu atanga sibye kugira ngo ndakare. Mu masaha ya 3 z'igitondo umunyamakuru wa Flash yarageze ku kagari ka Bubangu, abaturage bakubise buzuye baje gushungera uwamamaye nk'umukozi w'Imana wafashwa sambana n'umugore w'abandi. Uyu mugore wasambanaga n'uzwi nk'umukozi w'Imana asanzwe yarashakanye n'uw'umuremye Emmanuel mu buryo bwemewe n'amategeko. Abaturage baratwiganira uko byagenze nuko basanzwe baza aba bantu. Maze iminsi mbaneka inaha, uyu munsi nabanetse nasanze umugabo aryamye mu buriri n'abaturage bose bari bahari. Uwo mugabo yaranzengereje mu rugo ibintu byanjye, nayo ifite butike barayihombya bayizana inaha. Ibyo byose ni gihamya, afite gihamya nyinshi cyane ko umugabo yanzengereje. Abamufasha hari abakarani bashizeho amafaranga baramufata, yacatse no guca mu idirishya, bamukuramo, ajya muri toilette baramufunga bamukuramo, bamushanza akenyeye isume. Umugabo yarakenyeye isume. Uwo mugabo ni umudiyakoni, yari mwarimu, yari yungirije pasiteri. Na umubeshyera kuko twamufatiye yo mu cyumba. Muri icyo cyumba se katari we. Noneho icyongeye yagiye ejo abwira umugore we ngagiye gukorera peri mu Butare. Uri kumva? Ngagiye gukorera peri. Ubu ngo yari gukora ikizami. Yaje icyo kizami we yavuye mu rugo abeshya umugore kagiye ku kizami. Ikizami nyine yari yaje kugikora kwa muramukazi wanje. Umugabo afite amafaranga, umugore wanje na pariki igare mvuye mu kazi. Kambwira ngo iyo uparitse igare ngiba numva ngiye kuruka. Noneho wa undi yaza mu kubera nacuruzaga yakinjira nke muri butike wenda aje nko kugura amazi. Iyo umuntu aparitse imodoka ni uba ari umugabo. Yabimbwira kugira ngo base umujinya yanera umujinya wenda ku buryo namukubita. Ari bwana Nibigira Pio David ndetse na Kamugisha Clementine bivuga ko bafashwe basambana. Imbere kamera za Flash barahiye barirenga bavuga ko batasambanaga, ahubwo hari ibindi basanzwe bapfa. Jewe uwo mugabo bavuga yaje mu gitondo, aje kumbaza ibintu birwa bavuga muri quartier. Byatumye nanasenya nkatandukana n'umugabo, aba nari ngiye kuzuza ukwezi ntahaba. Azambaza uko bimeze nuko bihagaze, turi kubisobanura tubiganiraho. Nibwo rero umugabo wanjye w'isezerano yaje azanye n'igihiriri cy'abantu, aza yinjira ari muri turabafashe, dore ngaba bambaye ubusa turabafashe. Oya, ibyo kuvuga ngo dufitanye umwana suko bimeze, ahubwo ikiriho umugabo we icyo apfa n'umugore nyamukuru avuga yuko umwana wa mbere yabyaye w'imfura ngo dusa. Noneho rero naho amakimbirane yabo yavuye ava, hanyuma arakura bigeraho bavuga yuko umugore bamwirukana akava mu rugo bakamutera ibintu hanze akagenda. Aho yagiye rero niho yampamagaye ambwira ati ariko burya naratashe ngewe baranyirukanye ndahagera ndamureba muri icyo gitondo kuko byari bimaze kuba mu masaha. Masengesho Anita, umugore utwite inda y'imvutsi, akaba ari uyu mugabo bivuga ko yafashwa sambana. Imbere ya kamera yavuze ko ngo nta bihamya afite ko umugabo we koko yafashwa sambana, ariko inyuma yazo yasaga n'ugira ati awa, kuko ngo ubusambanya ari ingeso yamubayeho akarande, kuko ngo bashobora kuzakeneshwa n'ibyiru bahora bishyura kubera ubusambanyi bw'umugabo we. Uko byagenda kose ntago ari inkuru nziza wavuga ngo umuntu arayumva yishimye. Ubwo nayo icyo nje kureba, nayo nje kumva koko ayo makuru niba ari yo sindamenya niba ari byo cyangwa atari byo. Nanjye wagataho sinzi kuri cyangwa ikinyoma. Twagerageje kubaza ubuyobozi kuri iki kibazo, ariko abo ku kagari babwira umunyamakuru ko bafite amabwiriza yo kutagira icyo batangariza itangazamakuru uretse ubuyobozi bw'akarere. Gusa mu byaciye mu jisho ry'umunyamakuru, ubuyobozi bwakoze ibishoboka byose ngo bwumvikanishe impande zombi, ariko birangira boherejwe ku rwego rw'umurenge ngo bakurikiranwe. D'Antoni Gasigwa mu karere ka Rulindo.
reka hano si intebe mvuga ibintu mbangukije. Mwumvise no mugore hano yarimwe avuga ngo ngurumbe ngo riraje ngo kumbaza ngo ibintu ntabwo uwo mugore yabitomoye neza ngo ibyo bintu uwo mupasiteri yaraje ngaho kubaza. Ikindi cya kabiri, gute abapasiteri bagenda ingo z'abagore b'abandi? Gute abapasiteri bama baja mu ngo z'abagore b'abandi? No pasiteri nawe yarimwe ahakana avuga ibiki bano babandi bayibonye mba bagombye kumufata. Nace midirisha barafata yiruka muri toilette bugaranirayo bose ababanyi babeshe. Ntabwo babeshe. Nimba rero abapasiteri badatinya ingo z'abandi, niba bagiye kurondera yiki nibubahe ingo z'abantu. Ni nk'abagore nabene bagenda gusanga ngo ba pastori ngo ku biro bakinjira mu biro bya pastori ngo bagiye kumuganirira ibibazo. Muri bagasunduzi ivyo birazwa. Cyo kuri giye ubu nta muntu uzangara ko ngaho yigira ngo yuzuye umwuka bara w'Imana. Kuko rero bamwe ngaho muri mwe mugenda mugakingira ikibaba mukavuga yuko bargira abantu b'Imana baturanijwe n'Imana, ariko ari bagasunduzi babirana gusumbya abasani n'abatemera Imana. Ubu ukwabira nicyo bita ukwenda no gusambana kuzuye cyane mu bantu bavuga yuko bemera Imana. Ewana bavuga ko bamabuzuye n'umwuka, niko kwabirana no gusambana bigezweho. Nimba ufise umugore wawe cyangwa umukobwa mukundanye, yamba buri gihe ngo agiye mu masengesho na pastor ngo bari mu masengesho mu vyumba vy'amasengesho, ngo yase kwitaba telefone bari mu vyumba vy'amasengesho, ngo base kwitaba telefone ngo bari ku musozi, mwana wa mama wahabere magabo. Ubu raya bugezweho nubwo mu vyitwa mu vyumba vy'amasengesho ba pastori kazi. Ubu natwe dufise ibigore ngaho n'ibikobwa, naho pastori yoza akabacumita intoke mu gitsina baremera ntibanavuga. Kandi ugiye kuraba n'abagore n'abakobwa bubaha cyane pastor gusumbye kuno bubaha n'abagabo babo bwite. Muze muririnda bino bisambo. Hano rero no mugore ari ngaho imbere na wene no mugabo hano ngomba kubereka. Hano mubona ngaho imbere ababona abarundi n'abarundi nyene birazwi n'abarundi. Uyu mugabo hano ni muntuze no mu pastor nanga yitwa nimba Shimira Imana yitwa Shimira Imana nimba Arcade Shimira Imana Arcade. Uyu mugabo niko yitwa. Uyu mugabo mubona ngaha ubwiwe nyene ni umupastori na wene mu byumve neza. Ni umupastori urumugabo mubona ngaha mu Burundi niho niko navuga. Urushingiro rwabo nimba gwitwa ngo God of the ntuze ni bari God of miracle ya God of miracle church image of Christ, image ishusho ya Kristo. Mambe ndiko navuga ishusho ya Kristo ruri kuntuze ku musenyi wa Bubanza niho go rushingiro ruri. Uyu nawe yaravanye n'umugore wiwe, aheruka kuvana n'umugore wiwe. Mugabo ntibaraheza divorce, bari muri process ya divorce. Nibwo ngo bagiye kuzorangiza ntuze divorce vuba, ariko bari muri process yo kugira divorce, ariko baravanye ntibabana. Uwo nawe n'umukozi w'Imana. Uyu muntu uzeya uyu mubona hano, uyu mugore ngaha mubona nawe no mugore w'umusirikare. Kwari babiri bano kwari babiri basengera hamwe. Mbere nageze kubabwira no mugore hano w'umusirikare. Uwo mugore w'umusirikare nawe ndari muri divorce. Ari muri divorce, muri plan ya divorce. N'umugabo wiwe w'umusirikare. Nikuvuga ngo uko aba babiri mubona ngaho imbere bose bari mu nteguro yo kugira yo kudivorcinga. Kandi ubu n'umukristo wa pasiteri. Bose bari mu myiteguro yo kudivorcinga kugira kuvana ngo bavane burundu. Uyu mugore mubona hano ari munuze ari mu Cibitoke ngaho, ari mu Cibitoke ngaho, niba niheza mu Cibitoke nyene uyu mugore ngaho. Kandi rero bikuru mu vyatumye uyu mugore uyu mupasiteri mubona hano aturugo akagenda
nuko yamasanga muhira iwe uyo mugore mubana ngaho uyo musirikare, bituma uwo mugore abona ko hari ikintu kidasanzwe kiriko kirabera mu rugo rwiwe. Manza mu nyuma umugabo uwo musoda w'umugabo w'uyu mugore arabivumbura, arabibona, arabafata, hanyuma mu nyuma asaba divorce. Bose uko bari muri process ya divorce yo kwahukana. Ni pasiteri shimira Imana, ni pasiteri uyu nawe n'umuyoboke wiwe. Icyo wibaza rero uburyo bano bagabo baguma bahukana, baguma babayobora muvuga ngo uzi umukabara w'Imana, uburyo baguma baje imbere y'Imana bigira abakozi b'Imana mugabo arabasambanye, baza guhitana umuntu witwa pasiteri wawe nawe witwa umuyoboke wiwe mugamba akaba muze ko muryamana, mwaza kuryamana mugaca muje imbere y'urushengero ngo Yesu ashimwe ngo Imana iravutse. Turabitwa bifite abantu benshi bavuga ko bari mu ngoro y'Imana, baryamana nabo, baririmba hamwe, baryamana nabo, basengera hamwe, baryamana nabo, hariho n'abandi nzi yewe nzi bashobora kugenda ahantu ngo ni mu rusengero bavuye gusambana. Ndibuka yuko kera mbere kera ntarubaka narigeze gukundira ngaho n'udukobwa two mu rusengero ntarubaka, niyo natubwira nti nawoza muhira kundaba ryari n'ibintu. Urazi ko umukobwa arinza yemera kuja muhira w'umuhungu, namwe murazi ko hatawuri buryo ushobora kuhabera, bazoma ngo nzoza kuwa Mungu mvuye mu masengesho. Urumva ico kintu ndabizi ko ibitsina gabo byinshi abahungu benshi ngaha ibi bintu babishingira intaha, kandi n'abakobwa benshi bakurikira bino mvuga ibyo bintu barabizi ngo kuwa Mungu azozo mwabire avuye mu masengesho. Can you imagine? Azoza kuwa Mungu mwabire avuye mu masengesho, twazoga ndaririmba avuge mu ndimi haleluya rarara, yamara kurangiza aca kubitira Bible mu ishakoshi, uwo basikabaza bisano mu telefone ashazo musundure umwabira umuvuzo umudide amisiga yitahire amabanda ndakubwira ko ari umuntu w'Imana yuzuye umwuka wera, hamagaruka avuga ngo nimukizwe mwe muragowe. Niyo mpamvu ubona mu mashengero menshi y'iki gihe atanasigura abantu ngo nibave mu vyaha, asigura ivyiza, kuko muri ayo mashengero adasigura abantu ngo nimuvavanure n'ivyaha, batinya yuko bokora ku bintu basanzwe ngaho bakora, barajugumira kuko babikora. Rero ntibagomba yuko nabivuga, bagomba babikingira ngaho ikibaba bacishitse ngaho banu. Imagine kubona umugore wawe n'umugabo wawe bavuga ngo ngiye mu masengesho, umugabo agiye kuryamana n'umuntu wo ku rusengero, ivyo ukaba ubizi ko agiye kuryamana n'umuntu wo ku rusengero, barangiza ngo bari kubavuga Imana. Ibintu vy'Imana navuze ngo ukora Imana mu jisho, ngo kubera ngo mvuga ngo abakozi b'Imana. Hino yuko Imana avuga ngo igomba gukubita jewe mu jisho, igomba guhana jewe niko mvuga bino bintu dufate kuri aya mabi bakora. Ntibanze guhana abantu bahagarara imbere yayo bayivuga mu izina ryayo bariko barabesha, ari inda yarabasambanye, ari n'abantu bahukana. Iyo Mana afise probleme y'ikibazo mu mutwe, kuko igombye guhana yahera kuri aba bagasunduza ingene. Jewe mbere nanavuze nti ugombye no kumbwira ngo Chimamanda Moses ndabira umukobwa wo kwabira, ndabira agakobwa ngaho Moses aragakobwa ngomba kwabira kandabire. Yesi nagenda kurabira agakobwa ko kwabira mu gipagani, oya yesi nagushakira agakobwa ko kwabira kava muri babandi bitwa ngo ntibaramenya Imana, oya nagera muri ubwo bukobwa nyene bwa badadi bwo mu rusengero bwo bapasira ubwo buri muri korali ewana bwa bukobwa nyene ubona ngaho buduga buvuga ngo Shantara yayaga mokoro yahera mu ndimi n'ibindi, avuga ni kagendo kaganirize ngaho gasundure nta na prudence zo kurigura koresha ko bumeze ibyo birazwe, nta na prudence ukoresha kandi burakwemerera kuvuga nk'ubwo bwo kwa badadi ko ba profete ubama babwabira buri bijya bwishi n'ubugore bwabo, kandi gitangaje ntibabira kamwe muri bwo bahakwa kwabira korale yose. Imana turinde zino ndaya n'indaya kazi zabo.